y a eu beaucoup de monde qui est venu depuis ce matin. Сегодня с самого утра приходили люди, было немало людей. J'ai reçu beaucoup de messages aussi. Очень много звонили, было много звонков, много было смс. Et j'ai eu beaucoup de téléphones des autorités, du ministre des Affaires étrangères, de Madame Otumbaeva. Власти, звонило Министерство иностранных дел, министр иностранных дел, звонила госпожа Утумбаева, Роза Исаковна. Et on m'a annoncé une lettre du président de la République, du président Atambayev. И нам сказали, что будет письмо от господина Атамбаева, президента республики.